ado kaino da ngo hojik yengoba global politics the rise of China India ka competition dragon and elephant ka hai ko and US ka China ki dynamics da reconfigure tawrai ba Israel India and US ki dynamics si chum jeng ba ai uber reality khara leba ina project to ora kani hai na chungching na bagi ani oi ni makti hai binate hojik tawri ba Imphal airport to kani dagi military deployment ki helicopter ki helipad nam sani mountain division masing henga na notice the Indian army ki calculation dai ba ko to challenge to counter the Chinese ko notice kari ngasi India ki notice na hai mo hamse kari ora kadi ki hai ba chawang ni yengom chang ba military base ga oira ga lerak pa nangi Philippine ki Cebu ha Japan da leba Okinawa ga leba American military base ma American thoin thamini ka to counter Chinese race kind ko ai khoi area su maina military base ga hand militarize hanai su oile oira pa yabagi macha likhun jam oiba sum ko na sum ubuda airport expanded civil ga malaka da actually it's a military purpose strategic calculation man ba helipad masang hengan ba mountain division masing hengala lu army ki formation the strike and defense force kind ko strike force hengala hanga dam ni kai ba ki port terminology military ki terminology strike and defense force kai se helipad sa mi sigma ke hola kun military base ga ora ka to ma ba already nang ki counter insurgency ki school hang su Mizoram da hanjale dana aduna hayang lora ko da masi Okinawa ke Cebu ga Thailand ki type ta hojikti hauna hospitality industry da khoi hai na khoi ya hai nei da ko ai urai jimi to ko sima ga na mati bar ga tawra ga khoi nupi mcha jing ga dance sar ga sex trade ka si amna popular ora ga military base man ga ko da township ka tholak pa and ga amu ai khoi relatively economically exploit tawda resources am lei ko hydroelectric adigi mineral ki mining ki kai to kana madugi surrounding the military bases ka hangdu kan da ko deeply militarized or kan da equation pura uprooted or ngasi naga kuki maitai identity police tor mayam sina hayeng lo sala ko da resource kamal le hobdogum tau haidi periphery de laibai hani bar da tawra ga laibi security guard oi laibagi wall oi rakpa yai ko ga na ki ba ma po every sada I have said this thing in many seminars and occasion ta ba da na to pomni haibam to ko di Hyderabad university da ngai da hairam recording to like adugi prospects ya I know one or it's one possibility as a social science student. This is a possibility that you can see. Adu kamai counter to the high taga de. I could say the energy magan na how may tay pangan na dagi Nagaland, Mizoram, Manipur, Assam na to bagi mahuta ko. Common kaino tulay ba evolving nature of challenge kaino kay bagi wakalo na matang mamasang ba ko da. Madugi vision yaro kanda nang intellectual and political leadership na madugi miyeng wala kanda kanda wang ma chingitang gi guys lan banga ma kanda ko. Ako important na. Ano kogru guys adu na ina kogru calling hai se. The way you resolve kogru will tell you nang adugi potential kya mai gitu. Ha na maitai da taina ga communalize or ga lei ba ko yi se sahi se. Asim ki saw development da khara khena ba lei si maram se kari kari oi ya na nium chum da thira ga di geography ki factor or topography ha di population demographic ki factor law and order ki factor lei di system ki culture di masina solak pani planning ki da gi yauri scheme do top down do na makha changa ko da di India in sema ko da chani yang kai villager ha ba ni Manipur or ko da di many of the village lei ba khunna na man samna ba yar ka lami thong thara ro. Sigi port mayam lei ai khoi da si da yeng da bida communalize or ga maitai valley na tau lei ba sa masit thugai ba ma changi propaganda yam yaure asu khena ba su lei khena ba se maitai da taina da lei se ma se kayam chum no kai do bogi no khoi gi differential development da khena ba lai se na nai na se na that pa ma changi mi na propaganda tau lei ni ma si yara roi hai da na matam du gi chief minister khoi gi sri paung ibo bi unai appointment lau ga unai bunghai mo appointment pira kuni wari sana kan pung ani hen sai he was very excited I know I pamung simtang tausi India da chahi yang khairak suro ko kumon palong pantok pa numita 50 years of independence India da leiba minority Muslim sing gi socio economic status se moi kamai tauri moi da graduate kayam oire doctor kayam lai engineer kayam lai IAS na kayam lai jong ti ying si moi gi status se kai lai se na committee high level committee semi judge amana retired judge amana chairman oiraga mado popularly it was known as Sachar committee ko ni Sachar na thizalaga phong eba adu dagi de discourse am thole o Muslim de wale si de patre kai do si ke na nai na ba yanar bagi public discourse am thole eba Sumai tau kana Manipur gi su leiba tribal khatang haibi ganu SC ST khungang da leiba Imphal na tab jaga da maitai oraga su moi gi fibam je kamai leidi chano socio economic status sumai na matang yeng jana ba high level committee am te sembi yu masina hayeng moina mo autonomy talak pa ama talak pa da moina sakthung phidung dre haiba gi foundation do madu da su address oba yani madu gi political advantage sum down lai gani achum ba jok puthok na ba tausi committee sembi oi na tunga la kada ba potsi uraga potse karino na ura kanda si gi man ta high level committee sembi oi na lobby tau ni inchal level Pong Ibobi was very excited. Tausi hai ma. Lau su lau thore. Ngasi mimang ga hai gok pai wan na. Congress ki mapo kumon palo na mana retired judge amna dutinga ga tawgani na lau thore ba. Numin mari ni ra kai nai nungar matunga. 2012 ni e pau da le rangani mayam Google tawre yeng Congress ki birthday se 28 la 29 lo rangani. So newspaper da tang kuma December gi natraga kuntra gi de yeng Manipur ki newspaper da. CM na lau thoke bani 2012 ta ngasi dagi ti sahi tara ma thoi mamangi wari ne ba. Hai ni ba posa. Tawra khire ba lau thokhra ga.
ai khale ban da tholok sa sakthung pidung dre achin mai te loi lag hospital leite ma leite adu leite nga sai gi propagandist oi distorted twisted oi discourse some of the communalized story but say thugai ma yara bane ba ngasi se 12 years I say many PhD would have come up article even the facts and figure me am the mang the photo ta everybody will talk asigi pose to an gi dre ba koi thok ta bu no si television da tholak kun ngi look at infal da du lay akoi da si leite moina loi lok sang re moina du tawre no hujik su du ngang lay ba se la le khang khang na ko chum thong ngai ma sa se kai chum to ko do no se ne ba nga sa hai do tung da tholak ka do u da de ma se mangjong na 2012 bi do ta tawira mo ba ngasi sumaina wa pa ngang si yaroi ba pabentin dai na mu yamba ko honorable CM sina hambo ma first time do uno dai appointment na ro ma on da song ta eba ma on sing ta tawsen aina yang ko sini sini ko abagi manmon sing na muslim se 50 years after independence mo gi state se kamai tawri graduate na kaya no IS kaya rin tawagi such a committee na CM gi lai season na bagi mase manipur gi hanale ni sakar sina adu ma policy ma mudu 2004 5 pi wari ni siga ko su irang ja horo kan ko da smai nam da biri adu tawre ko mi lai de thabuk logi de haina government na madu kumba committee ma CM kadai the khenari no how many graduates are there IS na kaya yauri kind of season bagi committee ma CM ko response masi tamo ko gi government na ba sumo ma tawra kan da ko gi rumor hai ga politics na ko da namdare hai bi da factual level information khara tham ba masu ma ma tawra ga tamo ina su low ba gi steps ni ani madu aina power da ji lai ba government da lai ni mamanda yam kan ba adu ba post khara BBC dagi kali dagi ai MLA do minister we minister ICT pai akan ba port ma lakna badagi madugi reply pitok mission kali kali khara sam section pura government do ne na area ma dagi to bukan da madu loina ai identify to kana kana na karai de lai post kaya kana na pai kai da wi kai hujik so details madu handak ta su parliamentary affairs kongi report mana sirang tulan irumba kra media dal angaki I immediately with details I did to officially na si 70% ni hari ba 25 ki area ni hari ba adu dominate to hand to si totally actual figures da lai de na ai ira thai adu bidu ngasi hata ang sore moi adagi parliament gi sidam chairman gi hale nang na sumaina sumtho o semto on hai report oi phange hai report photo as per report semto adu si khali sumai to ai bi chithi na means labing am tv si actual facts khangdi adu ki khangan ba ya ma to ka adu platform si government mang ne hek oi ba do si government ma to ki hangat palak ka mina ko si ki parliamentary ki do na ko dai claro agency minister ai ki responsibility ne parliamentary committee ki si la le ko ki honorable member bahan da sana su claro ai ki site government site su claro ma to ki chithi su hala ka now ujik la ba pote ko ki si ki poche khangan ga do ri si ada Dali da su lady ba kangbu si ayama manipur gi asing ba khangde adu hujik ti khara moi su khangba hora abra hai na ya mana field okay matam su tenza le hari ai question amani de hang balere masigi ko gi development gi ko si tawdre thabak ta happy de deprive to gi question la ibc aina amu sa ko gi inquire kare ni committee sem investigate to gi suggestion gi wane madu kitang government na to ya bai possibility le brang zabane aina je matam su le tam na mai masan question na laksa ai ko gi tawbi rak tips ai ngasi example pizza gi ba ai koi set tung da yenga ga lap na kai tawsige na khanan na ba thoi ba pose kari no na khan ba masigi culture se ai koi khara wat para hai bi sinai na ha mamyang ngasi share to ni ai hauna re haita 1948 ko so ani ni yen ko Europe gi hauki ba idea sanga ga 1930 adai da gi Iran sa hore mayam lai lai so hi mayam sin ira boi to na ko 48 ma du gi mang fauna ra ka miyam na pai mi tu da Maharaj Bodha Chandra constitutional head wa ga Britain gi type da miyam na pai ba sarkar da takhalai no sinaba mi tu ne ba sigi modern gi amba India da bo rest of the Southeast Asia da bo lai ti do khoi da ta gi mi tu this is ai gi ne khan da chini ngasi go ina di we the people have a concept se Manipur da kai re ko Manipur gi miyam se kana no ida ching na ma Manipur ja hai nei da na ko moirang lang kai kitang hand da tat le kangpok milan de ga sigi people hood ki concept ma kai re ise masida cultural da yenga di nang sepa phi aina sepa phi mana da ya ba community ko diga chaba ta mana ko cultural difference yam le su ko modern term da civic nationalism gi base of ko everybody is equal and right and we are the one who form this we-ness together in how concept sing asi ko mathau yam tai people of Manipur hai gi concept so there is ta in fact 18 October gi inaugural speech Maharaj na kai ha ge da nongpok ta gi
numit tholak pagum sigi hobase Manipur da hore na high line nu di ko just as the sun rises from the east Manipur da masigi anova modernly considered ko na hawra bane na man India kumbagi habit Southeast Asia na ngang so that's the first occasion globally am chak thok chani ngai soiba aduga miyam haina masi leina ru ko miyam ki sakti pat ba video lot na pokto to ya bi sanabi le oido ba ahong ma le ki ba Manipur gi aduga manumi ne ba sina I think this is the significance of 18 October haita yes masigi last segment da yawrisina Indian state ka ikoi ga kari le ne ke so ko ngawum le as if Manipur was created by the Indian state post-colonial Indian state India is a karino Indian state is a karino se mayam na khana bigadra ina aramam somarindro memorial lecture loire pada I left two questions I think nobody cared it seems I said did the coloniality arrive at the moment of the post-colonial or depart in Manipur second question na when did Manipur become part of India in a problematized on India is a karino the India that you and I know was born in 1947 and it was constituted by elements like Manipur. Manipur guma mayam amana punjalaga same giba state ni sigi Indian states na aikoi da semak pana te se koi kaw pate and therefore aikoi na instrument of accession pi giba matamda isana isabu ngakthok chana ba defense ngam da gi power da it was already handed over to the federal government of India then and therefore the union government is legally morally and politically obliged to defend Manipur se koi kaw ya da union government aikoi na ai it was part of the instrument of accession and its juridical legacies. The defense is with the Indian state, not with us. Maitai heba kunai sigi character da aina am ton jona ide blank jam boigan mamini ide laisi lai thon half na mina nungai na ba hai ba minate aina chumani khanjaba do hai bani ton ton hojik so aige mingda torga Google torga yengbiyo chahi kunmuk sida ina Manipuri newspaper da ige da episodic reaction to specific episode ni jak reaction hai ba wai am ton ton season of ni maitai se ngahang hak ko ba kainom tawda ho law bi culture yang pali ngahang la ga shoot at to min lesson ge ba gi habit ama yam leiba kangbu ni tungda kari tholakani ana yam ka haina khallaga mangjin thanaga tunglam chachi kari orakani gaina chanaga khallaga tawba ngambagi khunai adumakti aigi mon lalamba ya mayam yaning ba yaning da na to pop amani mayam ai ko biraga wari sa se haibani na aina paujaba do haijabani adu ngasi haibana te ba sai de chahi kun kuntra si khabar de iraga la abani public speech pi bada su ai khoi se kari tholaka da ge haina la na yenga ga chang mioi man da ba khunai gumba du manata ba gi character ma ko de yaw ana gi du main de shung ura roi asok pa mana laina se kai do ge da hana matang chana yengau da la na tung da kari tholaka ni du yengau da ba gi habit leita bani na English ta hairaga na we are very reactive not proactive sumaina se manung huna ai program da chahi manga mukhi mamang da YouTube ta leibani mayam yengyu ai gi swai ga tha khappaga puning song na haijabani we must think about what is the political strategy that we should have for ourselves akoi gi tungi firep kari oi reacted to naga resolution naga sumu resolution tawno hona jai ne naga next movement akoi gi suma se in mama thauta ai gi mama tuna da akoi obsession se we already know what are the possible impact ahum mari tolak ko akoi senam long ne adu akoi haide akoi gi musu in mama de to over never not as a reaction to Naga issues but our own what we are who we are akoi kanano akoi kai thobom cha mas il akanda dina then government of India will understand akoi ti mina react setting the terms naga gi mas ma harega mina harga moina move tor akoi move tor I want to move setting the terms akoi na move tor kanda si sum lengan mam thau ta brain khale akoi ai gi mo matung na de yamna akoi na ngai tawri se mi na sumai na lenga kanda akoi na lengba mi na lenga ka akoi na sum lengba ai na haijari na maitai na sumai na ta leng si moi kari tor ka yeng si hai bane baina English ta hairaga si tawraka si tawis na reactive kawe mi na tawrku da khoi na react tawbane basum ai khoi na haina ai khoi sum ka sumai leng si moi kari tawraka yeng se hai ba se proactive kawe tung da kari tho isa isu se like tam hange si college da thage doctor si tam hange doctor ga to isa no bi mai tawradi mayu ma ke sumai sem ba pan waina tung gi yenga ga holi sumai na jati amo ina community mo ina khoi mai tai se adu ma ngamba mira hai ba si da ai gi thamoi da di question mark lai jai ba gi oina ai na de vote matang sida koilas thare khomban seme ai gi jinga bibira me ai gi wheelchair ma pira me hai base masi gi je koina bhata dom le MLA gi mathau ji kari no adun saw nang hai sem na interesting way da ko legislator ai bisi gi magi mathau thodan lai ko thabak ne ba moisu mama lai ba ni mana koilas thaba te se to lob kya phang bro tha to lob chari ni ka dai te no la khelam ni adu de mo te allowance sum jaw do ni constitution chana ba petrol akoi bo oza oi bo khedi petrol free bang mo ge mathau je lambi thong sa ba na te
koilas thaba nate nangi laying na ba mateng pang da ba du philanthropist ki wak ne ba du mateng pang ba mi haibam leidana karna da ta ga na nang mahabharat leido yan da ba leira mi dana mateng pang mi du emele ma thong nate ba I'm so happy that you're asking this emele ki ma thong se kaino da I know ja je lambi thong saba khongman chengba moi ma thong nate ba so what is MLA's ma thong moi MLA ma thong se ko 마시지 타박 합바지 징바자 람 거기 에밀리 뭐기 aduna personal la ma thong nate fra ma ki thong ne da akho chulo yaw ni prada so ai thabi happy ra di ai nong da vote da ni ai jaying sina corruption ka wi ko ka ko mani budang na dra ai no si mi to mian chan chang lak na ai khoi gi yellow mi se loi dore hai di moi ma thong se kaino da adu ai ga di garam ba chana pathap lo ha niyam kanun semaga ai khoi hai problem je control to bi ai gan ILP ga je masi matik cha de si hen phaba lo ma se mai adu gi lo se magi knowledge le ga dam ne ba thengari ba problems ge lo se ba la yeng hai re private ta lo ina ba practice to lai da adu tar ga di medical gi si practice on ba karam ba lo sem si ge ha adagi transfer to sing dam ta saro ya dro ja sing ga du ga di karam ba lo se maga masi solve to lo hona ba ya je basic moi gi mathau di lo maker hai sin ne ba ko tek ta dagi sarkar gi lo sang da puri ba akoi gi kai hai ne thobu loi sing se moi mathau phajana tawri bra na traga moi gi policy sing chumi bra sarkar na taw hai ba thabuk tu tawri bra chumna chatli bra chatta bra hai ba sing gi oversight function ne mete ron da kai hai ne yengsan ba monitor taw ba chumna tawri bi se masi chumna taw na ba hon han ba miam ga khusam na ra go bi yai assembly gi floor ro bi ya adana chawa phram tai se Manipur da basically oversight function karino law making aisina karino legislator aisiga social worker kari khenai imale 아로이보다 우다비 뭐나 하이닝 메시지 좀 하이따래 important 메시지 좀 땅 미암다 피닝 메시지 좀 땅 모든 땅 하야가 okay asai personal nota hogi matam se mo haloi kisuru mai sem le den zindagi ke safar mein jo guzar jate ho makam fir nahi aate yani se paung hogi matam haloi it's high time that yadre yaroi oroi na thadok puse nangi biggest defeat never your greatest enemy is the moment you say as oroi da yaroi da you fight it out aduga handak bot hada bisda ko mi kendra gi mi sama do ra su chani do so gi appeal hai tar make a beginning mathau khangma mi da political party pam da reject individual candidate you know governments are formed by party it will be Congress government BJP government NDA government adu government adagi AIDMK it's party has an interest they have a world view so nangi candidate to always judge it along with these collective issues moi gi party yaning da reject it nang yaning go party support to candidate se sige hariba legislator gi magi mathau dang pangthok pang amagi quality yawbra yawdabra yengbiu mateng pangami pangam de khanbi ganu ko maruina na haron singa don't go by gimmicks and media management so the way we use words this is the world of ideas this is what academic institutions are this is what universities are we are trained to analyze to think critically raise questions reformulate the ideas that's the role of intellectuals I khoi da di seminar ta ro kai do doino khabar da pangi ira kai do doino wa nga kai do doino gi bangang gi ba mayam si culture ma leibo or society or magadi I can tell you that more than 90% of the problem that we face would have been solved long time back we did not it's a culture it's a formality sigi intellectual gi role se karino idea gi role se karino hai sigi awat pa ma chob ma lei ngasi su ta da na te nga ga do doino ira ga do doino but the fact remains I can tell you that when some of us started speaking up it influences the people's ways of thinking about their real world. We may not be crorepati's and politicians with AK Paragat or what's but actually the was I couldn't bada. Power that's the power of intellectual intervention. Universities like Manipur University say Madugi site this is also one of the professors of this university who was shot dead. I wrote in Free Press then Manipur University the job of an intellectual is to point out tawri se karino kada ida kari soire na ngang se intellectual mathong na paisa pu thabak taw ngam tani miyam sino hona badi mantri amna MLA amna mi lising hu foreign lawga chinga ma na haije thangjana ba du gi lupta hayo du lawga khongjing changchalani ma tawganu sengbo ulaw na tawbang amagi power si di mo ai khoi da lai ponte du di adu bo ai khoi gi role di tawri se sini si torok pa de ni sumai tawra di phani haina ngang ba tumin na laitaba thabak masam tawram ni itu icha tha agam itibong thang na leiba na tabida as a citizen miu ya moina Laipak to ki praja gi miwe man individual na haing dong na oira su ko kurak dong na oira su ai ka hom thok thabak to kurak o su khap ta tham sang ba pet nong me thaki ne se ne mo yo khang ne ba kham ba ngang pham thok pa ma ngang ba di ma thok tai ba kham ba angang we sa tro ngan da yawra ma ga da ga thika da ra ga man tri ga tumi le gi dong dong ta angang we ne di to ro ke ra na or di to ro ke na nang gi responsibility level it's a power game mo ne na pai bi wani intellectuals have a power to speak truth to the power hand phrase am ko to mean the silence or mean it nam thar ga silence on